Kitabu cha Maira mrango wa 422 mstari wa kwanza hadi wa chenda. Nafahirwa mariho na mbira hinde nyumbani kwa Bwana fikara fuimire kaiza miviri ya kwako hewe Jerusalemu. Jerusalemu ni mudzi ujengwa ili makundi gatu gatunganane mumo ndimo zombari zendazo zombari za Bwana ili zimshukuru Bwana karakara na Aisraeli marizholagizwa mumo muna vizha hukumu kwa lengo ra kutosa maneno vizha enzi kwa lukolo lwa Daudi. Uvoyereni dheri mudzi wa Jerusalemu mwambe osi makuhenzao na mafanikiwe na mukale na dheri ndani ya kuta za kwako na usalama ukale ndani za ngome za kwako kwa utua amani yangu na asenangu. Hewe Jerusalemu ninakuvoyera dheri kwa utua nyumba ya Bwana Mlungu wehu ninakuvoyera mafanikio.